Sanibona, kulama tutorials sizoqala ama-basics okwenza animation, kodwa ngaphambi kokuba siqale senze animation, ngifuna si-understand izinto ezimbalwa ku-Blender ukuthi i-timeline yethu isebenza kanjani, nezinye izinto okwazi ukuyisebenzisa ukuthi ucontrol-e i-speed se-animation yakho ngendlela ey'hlukahlukene ukuze uzothola i-animation e-fluid, e-dynamic. So let's get started. Okay, so mawusanda kumvula uBlender uzopressa u-A, bese upressa u-X, uklikhe u-delete ukususa yonke into, bese upressa u-shift A, u-add i-mesh, u-add i-cube. So le phathi lesi-ke sayikhava kwi-beginner series la ngintshengisa khona ukuthi yonke into uyithola lapha ku-Blender, but soya kuyona kancane just ukukhumbuzana and sidlulele kwi-step esilandelayo. Okay, mesipressa u-N ngala sizoklikha u-items, siyabona la sine location. I-location-ke ukuthi ibhokisi lethu likuphi. Masilishintsha sililetha la sililetha laphaya, le location izoshintsha sibe ne-rotation. I-rotation nokuthiwa ikuphi kwi-location, but mesishintsha i-rotation yebhokisi lethu le number izoshintsha. By default iwu-0, i-location by default iwu-0. Why iwu-0 i-location is because i-center yebhokisi lethu or i-origin yebhokisi lethu okuyileliya dot liphana nendawo kwalo line lo. Lo line lo iwona center we-Blender. Yonke into eplacewe maphakathi nalo line lo, origin yawo nje as long as ilaphaya, then izoba u-0 i-location. I-rotation u-0 ngenxa ukuthi ali-rotate-iwe, and then bese kuthi i-scale sethu siwu-1 because ukwehla uthi u-1 meter, uBlender usebenzisa ama-meter-ke. Ukwehla uthi 1 meter, ukuya la 1 meter, ukuya le u-1 meter, yabo. So by default if lento ibe-0 ibhokisi lethu bese ngesikwazi ukulibona. So if uklikha la ufaka u-0, yabo u-X use-u-0, so that's why sekuyi-plane kanjeya. If sithi Y sithi 0, so sekusele u-Z kuphela lo oya phezulu. Asikwazi ukubona uqinsi lakhona because laba bawu-0 bawu-2. So if ngiba-selecta bobabili ngifaka u-1 noma ngithi control Z, so bebuyele ku-1-ke. So i-scale by default 1 meter, 1 meter, 1 meter. La ezansi sine timeline. If sifuna uku-animate leli bhokisi leli, siya kunoma iyiphi number kwi-timeline la esifuna khona i-animation yaleli bhokisi ukuthi iqale khona. Let's say sifuna iqale ku-frame 100. So masihambisa lento le eblue, lento eblue siyibiza nge-playhead, iyona edlala i-animation yethu. Yabo yona edlala i-animation yethu. So la esiyibeke khona sibona ngale number le ukuthi ikuframe ba. Mase klikha la ikuframe 49, mase klikha la ikuframe 10. So siyakwazi ukuklikha lana sibhale mhlawumbe sithi 100, then izomova ize ku-100. But isikhathi esiningi i-animation siqala ku-frame 1 angithi, and then soklikha la sithi 1 noma siklikhe la ukubuyisela i-playhead yethu la emuva. So i-keyframe iyona erekhoda-ke i-animation for Blender. So mawupressa u-I uzonothisa ngala ukuthi kuyashintsha. Lokho kusho ukuthi ku-Blender wethu sekunani, sekune-keyframe erekhodayo ukuthi sifuna ukwenza ini i-animation. Animation zoqala kuphi? Ku-frame 1 because i-keyframe siyifake ku-frame 1. And then ku-frame 1 again sirekhoda lezi number lezi ukuthi i-location yethu abe u-0, i-rotation be u-0, i-scale sibe ubani? Sibe u-1. So mawunyusa kancane i-timeline, uza la ekhoneni, ulinde i-mouse yakho ibe ngathi iba isiphambano, uklikhe bese uyadonsa uthi kanje. Yabo, makuthi kuyakuhlula lokho kancane. Makuthi kuyakuhlula lokho uza la phansi ko-line laba uthi right click, uthi vertical, bese uletha i-mouse la ezansi ngezansi bese uyaklikha. Bese kuthi ngala kule timeline lana uzothi click, uselect u-graph editor. Bese upressa u-N, u-N ukususa le yanto just like masipressa u-N la phezulu. So N, and then bese kuthi la ku-cube action uzoklikha le arrow le uphinde uklikhe le. So uyabona lana ukuthi sino X location, Y location, Z location, just like sinakho la. La i-rotation, la i-scale, just like sinakho la. So mesiselecta lana i-keyframe yethu nalapha kuyaselecteka. Mengisusa i-playhead yami ngiyabona ukuthi i-keyframe iselectekile because yellow mengiklikha eceleni
iba grey. So mengiselecta nala yabo iyaselecteka. So i-keyframe i-addeka ku-timeline naku-graph editor. So ake siye phambili ku-frame let's say 200 nakhona bese sipressa u-I add enye keyframe, okusho ukuthi-ke manje ku-Blender sesinama keyframe awu-2, 1x0 1x200. Mese waselecta omabili lama keyframe, siwaselecta la phezulu noma siwaselecta la kuyafana. Nalo line oyelo laphayana, lo line usho ukuthi between uframe 1 noframe 200 there's nothing esishintshile la. So uBlender mawudlala ngeke kube na movement, yayibona leyo nto leyo. Kodwa masihamba siya ku keyframe 200 bese sidonsa i-cube yethu along x, selecta nje la i-move tool noma la selectele ngcono, then si-move along x. Yabo inamba yethu ukuthi iyashintsha laphaya isiku 15, mengiklikha ngizobhala nje u15 straight. And then lapha ku x sesinokhala ongafani nalabo khala laba, okusho ukuthi khona into esesiyenzile ku x but ayirekhodiwe yet ukuthi uBlender engayinotice. So mangibuyele emuva ngithi play akwenzeki lutho futhi. So mangibuyela khona ngiphinde ngidonse ilokhunga i-cube yami ngifake u15 laphaya bese ngipressa ngiza la ngipressa u-I. Yabo lapha u15 wethu usufana nalabo khala, okusho ukuthi loya 15 usurekhodiwe, uBlender usiyawunotice ukuthi okay kune keyframe esiyifakile lapha. So mengibuyele emuva ngithi play, so ibhokisi lethu seliyaqala la liyahamba liyaphambili, but uyalibona ukuthi lislow kanjani. So i-distance between lama keyframe o2 iyona edetermine ukuthi lo ufast noma slow ngayiphi indlela. So le keyframe lelana mase selector siyidonsa siyisa ku let's say ku 96 la, mesiza la eqaleni sithi play, yabo sekufasta kancane. Mase sondeza futhi sibeka la around 24, mesithi play isifast, yayibona leyo nto leyo. So i-keyframe yethu is either uscrolla uya in or out, ukuzuma in or out, or press u-control bese uklikha i-middle mouse button to zoom in and out, and then middle mouse button ukuya ka left no right, just like ubona la, left right or control to zoom in or zoom out or scroll up and down. So i-distance between lama keyframe idetermine ukuthi i-animation yethu izoba fast kangakanani. And then mengiklikha la ngisuka umdonsa lo ngimuthi kanje. So lo start lo usho ukuthi i-timeline yethu izoqala ku frame 1 igcine ku frame 250. That's why mesipress play kudlale kuze kufika kule keyframe. Ngala kwale keyframe asenawo amanye ama keyframe, so uBlender uzodlala animation yethu from frame 1 to frame 24, and then la elikhona ibhokisi kwi keyframe yokugcina uBlender uzoligcina lapho lelo bhokisi udlale until le number ela, okusho ukuthi medlala animation yethu izodlala until le number la. So siyakwazi ukumshintsha nalona, sombeka asimbeke ku 50, yabo kuyashintsha uGray. So i-timeline yethu izodlala from 1 to 50, so izodlala ihambe mayifika ku 50 iqala phansi, lokho yenza kanjalo. So lo mesimdonsa simletha all the way to 50, animation yethu sizoqala ku 1 idlale ize ifike 50 ibuye izoqala phansi 1 ifike 50. Enye into esikwazi ukuyenza ukuthi u-half ka 50 bani u25 angithi. So zala noma siklikhe la sibhale u25, then sithathe le keyframe le siyidonse siyilethe la phansi nendawo ku25 bese siya ku 50. So siyakwazi ukuselecta le keyframe, let's press u-control no C bese sipressa u-control no V ukuyipaste lapha, okusho ukuthi i-timeline yethu izodlala from 1 iye ku frame 50, but i-animation ebhokisi izodlala u-X uzodlala from 0 uye ku 15, and then busiyabuya uze ku 0, and then mesicontrol ispeed ukuthi lo esheshe efike ku 15 sesingathatha lo simsondeze ngala. Yabo ispeed sidetermine i-distance between ama keyframe ethu. So that's why it's fast ukuyale ebese buya slow. Masithanda singamusa ngala
so usezoba slow ukuya phambili ebese buya fast. So sesombuyisa lo simbeke 25 phana endawo, and then bese siza ngalana ke kwi graph editor yethu. So nakhona scroller up and down noma press control sise up and down noma left and right. So sifuna ukuthi sibeke kahle lelo khunga le graph yethu phana endawo. The reason why ebizwa nge-graph editor lo is because instead okuba yena a record ama keyframe as ama dots kanje, ukutshengisa animation yakho in terms of ama graphs kanje. So igraph yethu ihlezi isuka la ku0 iya phezulu ibuye phansi, or whichever indlela animation yakho eyiyona, ayihlezi iqala ku0 ukube lo u-x wami ngumqale la emumva, ake simdonse simusele emumva bese ngipressa u-I. Yabo uyashintshana la kwigrafu, akasaqali ku0, usezoqala ko-10 lapha ezansi. So mase dlala, yabo i-keyframe yethu iqala lapha ezansi inyuke ngegrafu ize la phezulu, and then ibisibuyela la ku0 because asikamkhophi loyana, samkhophela ukuthi ephinde ezodlala ngala. So siyakwazi nokuklikha la ku-X, select la uthi Control C bese uya ku50 uthi Control V. Okay, so into engiyishilo ke ukuthi ispace between laba sidetermine ini ispeed sokuthi lo ufika nini to the next keyframe, mesimsondeza or simhlehlisa. Lona ke yena wenza into ecishe ifane but ukunika more control, yayibona leyo nto leyo. So njengamanje sinezinto eziningi la amadots amaningi, so uzoklikha u-view uselect only selected keyframes, then lama dots ke amanye sesowabona mesiklikha la kuphela, yabo, left and right, left and right. Okay, so lona usinika ilokhunga i-control kanjani na. So la aflet khona kusho ukuthi ayikho i-movement ekhona. So mangi-extend i-timeline yami ngiyibeka ku-100, i-animation yami izoqala ku-1 inyuke ize ku-frame 25, yehle ize ku-frame 50. Ku-frame 50 isibuyela kule keyframe ebila esikhophile sayipesta ngala, but ngale kwa-frame 50 akukho lutho ku-flat straight, yabo. So okusho ukuthi ibhokisi lami ngeke libe na-movement unless sifaka enye keyframe, ake sithi simuse phambili sithi I. Long as kune-graph ethi kanje kusho ukuthi kune-movement ezoba khona, long as ku-flat kusho ukuthi kuzoba flat. So mengithi so nansi ikhona leya movement, so ngizothi Control Z until kube flat kanjeyana, so akho movement, ngithi Control Z until i-timeline yami ibuye izogcina la ku-50 kanjeyana ke. Okay, so lo usinika ilokhunga i-control ye-movement kanjani na. Mengiqala la ngithi play, if ubuka la igraph yethu iqala ngathi iba flat bese iba steep bese ngathi ibisiyajika la, ibisiba lokhunga iba steep bese kuba ngathi lokhunga ithanda ukuzojoyina la iba flat, okusho ukuthi ena ibox lesi maliqala lizohamba slow libe fast bese liba slow bese liba fast bese liba slow. The more ifuna ukuba flat kusho ukuthi izoba slow i-animation yethu, the more i-steep okusho ukuthi izoba fast. Asibukeni njengamanje asiboni kahle, so uyakwazi ukuselecta lo, uselecte lama handles la wadonse uwathi, yabo. So donsa le sise ngale size lana, selecte le sidonse le sise ngale, ubuka umehluko ke. Lokho kusho ukuthi izoba slow for isikhathi esidana bese iba fast ukufika lapha ya, bese iba slow isikhashana ibe fast ubuyele emumva ize laphana. So sisana ama-frame afanayo ku-0, 25 and 50, but lo use-influence ukuthi ena uba fast kangakanani ibhokisi lethu, yabo, without ukumova ama-frames around. Okay, mase Control Z sikubuyisela normally. Instead manje sesothatha lo, uzoselecta lo bese upressa u-G, upresse u-X, ngala u-X uya phezulu u-Y ne, uzodonsa all the way kuze ngathi kuyohlala lapha ya, yabo.
So manje akusaqala ukuthi seku-flat straight yabo. And then lona usothi G X umhlehlisa umuthi, and then bese kuthi la egcineni uzothi G X umhlehlisa umuthi. Okusho ukuthi selizoqala very fast bese ba-slow kancane. Le frame le angithi u-frame 25 ila selingala khona ibhokisi lethu. So kumele approach u-25 lizoba slow kancane. Immediately mekudlula le frame le eku-25 lizoba fast libuyele emumva, but before lifike laphana lizoba fast bese liba slow kancane yabo. So asithi play. Since sesiku-understanda lokho, sesizo-add enye element manje. Into ebesiyilokhungile kuphela, into ebesiyimuvisile yini u-X location, as-add-eni i-rotation. So i-adda ku-Z. Njengamanje ku-frame 1 i-rotation yethu ku-Z iku-0. Ku-frame 25 i-rotation yethu uku-0 again. So sokuklikha siroundise ngizovele ngiyibeke ku-900 straight. 900 bese ngipressa u-I la ngqo ku-frame 25. So mawuzuma out sinalabo line abawu-2 manje, ilo o-red ka-X and then bese kuba lo o-blue. U-Z ilo yaphezulu angithi o-blue. So thina si-rotate around u-Z kanje for u-frame 25. Nanko la. Ukuze labo line sikwazi ukubabona kahle bobabili kwi-graph editor yethu kumele uklikhe la unormalize. Bese uyazuma upress control nje nesondo le mouse ubabeke kahle center. Noma uselect wonke ama keyframes makuthi awukhona ukuba faka kahle la bese uklik view uthi frame selected. Sino X wethu lo kade semndokhonga sim animator. Angifuni ukumthinta manje, angifuni mengithi ngiyabamba ngimove ngephutha. So la ku X location ngizoklikha le ngidi le ukumlokha lokuthi engabe sathinteka. Ngizosebenza manje ngobani? Ngo Z rotation. Bonke laba abanye singabalokha except bani? Except lo. Okay. So sesizoqala ku frame 1 display. So into eyenzakalayo ke ukuthi ibhokisi lethu liqala ku frame 1 lu 0 and then liqhubeke linyuke li rotate up until 900 yabo. And then mesuka ku frame 25 sibuyela ku frame 50 libuyela ku 0. If sifuna ukubona lona kuphela singafuni ukubona lo X lo lokhu ulokhunga lokhu lisa left and right ibhokisi, so buyela ku frame 1 and then u-X lana so klikha le lokhunga le check mark le sithi yabo. So u-X ngeke senza lutho, into esesoyibona yini ilo Z lo. So sisiplay. So seliya rotator liye 900 degrees li rotate back. Mawubuka lapha iy'namba ziyehla libuyele ku 0. Yebo leyo nto leyo. Ngobe lapha nje ku 900 degrees siyakwazi ukumselecta la simnciphise mesifuna, and then uzoselecta yonke into la noma uselect le keyframe upress u-G upress u-Y. Yabo uma upressa u-Y ubuka le number elapha phezulu ewu-Z ku rotation iyancipha nayo. So from 900 iyancipha izofika phansi. So njengamanje i-121. So mesiqala phansi sithi play. Yabo ukuthi senza njani. So siyakwazi ukushintsha inamba yethu ngokuthi simuvise lo or else simuvise yona straight la. Yabo asiyibekeni ku 500. Press u-I and then sithi play. So ake sithi ke sifuna li rotate leli bhokisi leli but lingabuyeli ku 0. So siyakwazi cause bonke laba abanye sibalokhile, singavele siselecte u-Z la noma siselecte nje le keyframe sipress u-X sithi delete. So njengamanje ku flat la after frame 25 okusho ukuthi lizo rotator bese liyama straight kanje. So sifuna ukuthatha le frame le unumber 25
simdonse all the way ku frame 50. So klikha la, uklikhe le dot le, bese uthi G X bese uyayimovisa. So if unaka nangala ku timeline uyalibona leli dot leli limove leli. So G X uyolibeka bani? Uyolibeka ku 50. So if uzodlala from frame 1 selzo rotate all the way because ne keyframe frame 1 i-keyframe yesibili i-frame 50. So ublender uhlanganisa lama keyframe o2 lizoqala slow libe fast libe slow kodwa ngendlela elinganayo. Mesifuna ukulenza libe slow kancane then bese liba fast towards the end, siklikhe i-dots le, sizoklikha lo, sithi G X okusho ukuthi selizoba slow and then towards the end libe fast bese liba slow. So sibuyele ku frame 1 play. So kwi-exercise elandelayo la sesi-animate khona amabhola, si-animate in. So besebenzisa wona lama method la ucontrol speed se-animation yethu nazo zonke ezinye izinto but uzoyibamba kahle lapho but kuyasiza ukuthi uyiqalelana ubone i-idea lento le ukuthi oh isebenza kanje as much as mhlawumbe ungakayibambi kahle. So sisenza lamanye ama-tutorial and then uyithole leyo idea yakhona ingene kahle ekhanda uthi okay ngicontrola nje izinto zami ku Blender. Sure.